Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiy'faka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphosi izindaba ngenza njengamanje-ke ngakucindezela-ke ibhathini subscribe manje-ke udaba kulese-lona-ke namhlanje-ke laphana lithi-ke otshele ngokudala bhaki MK kabukabi-ke laphana-ke usiyamfokamisa-ke laphana-ke seveze okunye-ke laphana-ke ngecala-ke elibheke ngabovu-ke laphana-ke lafakwa i-MK lamavoti-ke laphana uveza-ke okunye ngazuthi angifuni-ke mina ukuthi wezwa ngami phansi nje ngizodlala-ke ividiyo yakhe kuyizwele yona ukuthi-ke uthini-ke mina nje ngicela phansi sizwile-ke le vidiyo lengene ema-comment section ngiyafusha uvo lakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese ngixhasa-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiy'faka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Nginitshelile ngaleli qembu eline-overrated hype elivele afika isigubhukane nje ladlala ngenqwaba ey'hlobo zethu nabazali bethu ukuthi ayikho le nto lena. Nalento ukuthi bethi bona bantshontshela amavoti kungenabufakazi baphatheka kabuhlungu u-breakdown mayethi leyo nto leyo ukuthi unomuntu ucabanga ukuthi ukhetho lusazokwenzeka ayikho futhi leyo nto leyo kusazovotwa kabusha. Nakhu njengamanje lapha kolokhuzana ko-Eastern Cape nako-North West kuma-by-elections basawine nje all over the country amawadi awu-2 nje kuphela. Hey babhubhisa abantu babuyele emva le kwagogo hayi bayabona ukuthi ayikho le nkukhu le wachithe lamanzi ayikho le nto le lapho bekuphi mina ngiyazi le nto le nawu ANC lento abayenzayo ombalula nopanyazo ukwebhana njengey'ngane u-ANC ngempela ayimbe kanjani ulokhu ufikile mbalula ukuthi abarepresent abe u-SG weqembu hayi umbale embeqinisile akafundi loya muntu loya uyarizina nje even if it unnecessary excuse me ngeke ayikho le nto le okwabhana njengey'ngane naye kodwa upanyaza le nto yokuthi uma unama-numbers noma une-support then you start to think ukuthi you are bigger than the organization inkinga i-constitution ye-ANC nayo ukuthi flexible kakhulu iwom kakhulu kubantu shuthi mambana kahle ayithandi le nto yokuthi kuvotwe ingakho uyayikhala nje nakuma-elections ayizwisisi kahle le nto yokuvota engathi nje abantu bengathi lethu phatha baba athathe nakho phela naseqenjini layo kwi-constitution yayo ayifuni le nto lena iphathele ngendlela yayo nje kuphela idaya kuvotwa-ke lana yona edicidayo la ukuthi kwenzakalani basuspende yilo ntozana ama-right wabahlalo kodwa aba-right bayathanda nabo uthi umuntu engaba ne-dual membership kanjani waphela u-ANC awukufuni ukuthi ube ne-dual membership hayi abigcina iphelele phile ka-SG lo msha lona uDr Ntoni bengizwa kuthiwa iziyamnukela naye ngapha ey'malini misuse of funds ekhala ambulance manje